tu chung hin thu do don but nanal ta khat ni bol hi ti ni chui phem tia hi le love song hi chon sit ham pathin thu ni pi se mo bible ai piti ki mo em nei hin hil chin thei ding hab hin ti mi o min na ye chun tu ni ani kil chin ni ti ve e tiam chana la pathin thu hil khat ka hi je chun hi chi ka mo pu na dung ji chun tu ni hi chi hin hil chin ka te pathin pa ka mu chang bo ka sei ji ya chu mi tam ta in ka tu sei kala sa ho hi ai ha thim lo jong idim se ji we ai ding mong ai jesu christian jong thun hil zin a thul la chun mi pi hi category ni ke nin khom khan ji nei party ni khom khan ji nei dan tu sun le pharisee so ki ka ji nga jong se ni se thumen hom khan ji nei a thu chun a hian sa ji hi cha bang chu hi in pathin thu bible thu ki phun le ki dok sana ki ti phana chu mi hi mi chini chat chat ji a si apha good and evil ki do na ga ma mi bin ya cha alo thelo dim ne na ya chu tu nya hi love song hi chon sin ham ti chung chang thui ni kil ki deu hin bible la imu cha chaw them kha in kil ki deu hi ji subject hi even nai le christian fundamental belief music and christianity chung chang na ho mai in hi ji doctrine hi ikil su ke hunam ho bong tina akil lo ho hin hi tabang buina hi nei jing ding kham ta ho lung thima hi music chung chang ai distraction a ha naw nga ni Satan and tu ni nga na ha to na pending sports spiritualist chuting ta le music ai hi chang thumi na sata ichi thailo wa hi le vanui pumpi hi chi chung changa hi na sata ain ko pumpi alung thim pumpi pi na nitina mi ki be secular war hi chu ya chu gospel album sang ajong secular song pop song hip song rap ki to reggae ki to hi release song a volume sang jo jing hi chu pathin na tong sang ajong government na tong sang jo hi chu pathina na to gun chu ta sanga le sina hin lai khan khuding gyal na to miem tam ta ain kula lung thim pi ki tam hi chu aye chu le si ni secular war chu ya chu so bite ho hi chung chang thua hi dat khan thim ji nei lo wai le music ki ti la ki ti jong in khu hi na sata het pha lo wa pathin to ki khan na thei tam ta ni lu thei ya chu chung chang thu het thim ding ai music and christianity chung chang ki hil jing poi mo ma jing chu hai music jong genre za chum chum ta cho tu lai na khang tha te lung thim spiritually physically mentally affecting tu lai hi Satan in music amang cha akai hui dim se ni chu ni chol a chu pathin thu ni pi sem ti het chit lo khwa kho in ya chu tu na hi chi thu hin dong ho hi poi mo ta kala hil chit na ka hin mol ko nei ama wang music and christianity fundamental belief pen hi thu tan wang hin hil chin zo pong ka ting phat om po in ai la do na thu pi pen hong ki bol love song hi chon sit ham ti e wala direct question hai in love song hi chon sit ham hi chi pen hi don but ai ni bol dingo ya chu lunglot tai ngai kit wa aki para a chei change ngai di heti ka tim nom nei we love song hi chon sit ham ta hong ki dong pa chu tu nya a gildi sat chu ya chu chi hi pha te ge cha in ngai diung in vet dingo pathin thu ni a sei chu na lung op kai na tam pa jong hung ki tham te ding ka ta sa ne ke yong hat lo la sam ta chon sit hin lal ta jong pathin in ko o ti ho mang chan tin hagau hin na ngai cha le thu ta het na ngai cha dang cha kiu ho long thim sunga lungmon le ki pa na alu dim thening pathin e mang chan ni su kilhan na e kin jong honest and saying love song ka ngai jing ngai ka sai to a jong i ngai diu chu i ngai kit diu chu hen nung sa by Mr. Lin thang ang ya ngai chu chi lai i ngai su ke diu ka ta sanin ngai jong i sa diu ka ta san asa pa jong ngai in tim ma jing in very unique voice khat ni ya chu amala sai khat ve ka ngai khom ki ti vi na gyal num nu ni gyal phat bil la hi chi ngai ti ve love song chung chang thu sei di hi je bin Dòng lên kinh hùng hay lâu dia lùng ghel nhiều số nàng em mô gồ đê để đàn xa tân tia nà cầm chính kinh dòng lùng ôi dính sang mấy ta nghe khen lùng sai dính dòng lê gồ lô ấy đi kinh ngày nào
ngày nó xả số kê bằng actress nu giống ngày ôi mà gì na Allah cho ngày mà riêng cho thân ôm đàn chứ nó giống nó ngày dính điều cái tạ sân trong là Allah hi ai mi lại dengan viral loi khat giống ấy asa pai ngat thi mi na thu giống ấy pasal khaden amma feeling a kona lungsit na gilta emotion express abol khat chu ida dana chon sit ei ti jing thei diwe dem ka sopi te ho igam sung wai thila pu ama ta khat hi hung kile mana pathino ka he ti ta chu igam sung wa e ma hobung kel ngui ching ka hi ti hoi hi chu chon sit a hi thina he tia press release sa jong bol ngam lo a christian hui manu cho ele judon mi tam taom kham thei bol tam taom corruption bol tam taom negu cha go bol tam taom ai wanga christian gam sung khata hi cho cho chon sit in thina hi tia ki hil na ging khalo cho ele ti dan na lap song ho sa pen ho loi hi barden ni pi wa kiniam nal ta dinga alap song sa cho chon si li dinga ki gel li ding khadan khana hi ipi ha lungtima pressure ipi oidam ka ti cho kin lap song cho aphamo mo nge asimo nge ta ka sei na hi nai lo cho ipi kan sei dam ne nai lo chu ngai phat phat ta di to thu pi jo ik ta banga ki ngai na ki lung sit na lat chang hin ji do thei ho lung thim hu lo pi ka sa ai cho hi cho ta banga a thu bo mo han lang christian ngai lut nine express board thei ipi te gil jam ka ti cho na min lap songa sa mit do na nei hausat na nei min than le lo pi na ni e ola ai lap song so mi chon si ni hi be tai kil aso jong he ta ki sa tho ya chon si ki tho le ti kit wa hin khu thing jong mangap kit talo na chon sia ki gela lap song sana na chu a hin khu a sit na thei chana mal e ola lap song sa mi do ko yume koi ma am lo cho vet dan khan ai vet lang leo cho hi so chi pca hypocrisy phat khem je hi cho chawang kut imang vin elo le kut aza chum festival ti na hi im inai vin imang vin imazau sia ki pat na taw na pakai na minin iti su ke ele pathi mina ke pan pen chu ipi chai ji ta wa party ti le lap song ti wa program lo ki chai ki na hi chom lo no mo na chu program chu lo thing lo anom lo da na ki sei ki chu la full of hypocrisy hu cho phat khlem na ngani cho I christian pu hi chon sit langa do tet no chon sit kitingam loa ai wanga alap song her khalaga focus a chon sit um kiting wang chu kin wang ko oi theiji loi mihim khat ki musi mihim khat pressure ki bola achi te ding le kinep na nei lo ta bang ki gel sa na in tunin kin jong hi chu chon sit chon phat chung chang pa chu ka sei nai poi ain la ilung put pau chu ki het chini ti ta kan sei do no ma sa ne on tas mal hin het we het so keu chna koi ma cha chi khalo be se ta lo me thiu he ei mi te jong ke yong ka chi yang ta in 7 wonders of world tia jong ni ki he jing ai ta in na hi tia chu malai thil khat chu gun ta le lo pi ta hong ki sima tu chang ya vanui pum pi mit la pang jing le lung thim la pang jing na lai mel hoi khut su thil ki dang khat chu hi jing na lai ni si le phat tinin vanui gam chom chuma ko na ave de hong ki tolin India gama dinga tourist site adinga amin thang pena lopi pen khana pang jing ai aki sa dan aki sim dan amya hoi no hoi mi hon ave chim zo pon khut alut dan chuting ta le ang ki sim dan tu sim ho mi hon ave in lunga mil mo zenin vet nom bena anei che ji alima vet tho sanga amuna ga chi ho ngel ta jing in zo a feeling za chumin akinai so ke ji nei ai la ka so pitio tas mal sung hi hlan mol mi thi gu le nen bu dim se hi jesu christian pharisee so mi phaliam ho ani ho wa chi pitin ho o he dan tu sun ho le pharisee mi phaliam ho na daw hi zenem tile no hlan bang li akiziam ta bang ne hi vin hi ti ho apalam hoi ta dan ni akimun asunglam mi thi gu imanian bu zo se dim se ne ati dan tu thim pathin thu gil ta se ataw jong le mi pi heading le lam kim lam vaya taw jing anangol jing na soma khat ung ki ta pi ai ma pathin alung tim sungu chu mi thi gule imanian bu dim set thagaw hin khu mang hi be dan tu sun le pharisee ho banga tu na I christian hi khu phat hlem na hin khu mang mi za nim bem ka so pete ho ai ma phat hlem na ki khul mi za nim bem apalama kambem bema su le kut tai da kivanna ai wa alung sunga pathin do na dim mi za nim bem pathin wa choila gil ta le mi sing ku ka ki sa ai wa alung thima mi ngai dam zo lo ne gu cha gu bolding mi za nim bem christian khu ka hitai tia baptisma langa ma pakai ang sunga pale cha pa la gau thing mina
kipilu na kitip na nei ngama ai wanga office a sumne gu bor ring mi zat mvem Christian khu kita tan kahin mangtai kumsom ni komsom thum generation ka hitai tia ai wanga achi na tina ne gu cha gu ding bo gel Christian khu mang izat mvem Christian khu pakai num zui ding ka kipitai tia ai wanga thiên lo na ngan na pathin thet pathin dei lo lo abu bu ngan na ki sa Christian khu izat mvem ka so pite ho ke wang ka Christian mo mo ka chon pha mo mo nge ikiti lai ta hi ho dinga mi chon si pen hi na lai ta cho hiya chu Isaiah le khabun ke chen ta sei chula I chon phat naw jong pun si tam hete so pathina dinga chon phat kiti hi wan gam lut na hi po po le Christian te ki sa manipula cheng wai wan gam lut de koi ma kyum no cho hiya chu ta san na hung kap na pau chong hi cho hi che ta san na nei ho chu pathin lung dei bonga hung chon naw Krista chon phat na in nei naw chu hiya chu Krista chon phat na nei ho chun tu dai pa kai lung dei lama Christian hi hu chu ain chi pi naw chi chong mai ai man tu nia hi phat lem na hin khuni gam sunga lu ta in ya chu tu nia hi khat chu chon sit hi khat chu phalo hi iti masangwa judgment inei masangwa oi mo na thui se masangwa e ma phat lem nai tu ning ke ma sai ti ka tip no jesu min ko jinga akam bem bem ama wa choila sajing ho jong wan gam kai ding mi ki tam lo di cho ai chu bible ki chen ta se Matthew bung si chang som ni la khat na pa kai i chen chu wan gam lu ding hi poi ati I Christian ku phat lem na pa hi tu ni in ki gel ma sai ti betia ne hot kain kai chul di wa I main point wa lut lew han lap song chu chon si lam ti chu I vet no mai tu nin hoi tan ve hi ti win romance or love ki ti hi amma nature mo ma chon si lo he bible la jong hi romance el love ki ti hi ki mo he love song ki ti hi ki mo he Solomon di a romantic dance veto tu lai ho context to hisap leo chen na Bollywood actress a Shahrukh Khan sa jong romantic jo cho Solomon ni na kema ka ngai pa ka hin chule angai cha chu kema uma hi gel thu to hi chi Solomon na sei kema kalung sit pa chu ka hin chule angai cha jo si kema ame na sexy ta ai cho kam chang hi ai chu love expression cho ya cho Solomon ni chi kam chang a thoi gel thu to a thui gel thu chen tam ta mi cho ke ma ka ngai pa ka hin chule ka ngai cha zo si ke ma ame ti cho a ngai cha zo si na I vet nai le na I chi romance si thu pi mo mong cho chu ting ta le aba aman bi se kina Solomon labu bung ni chang a khut veilam ka lu nui za amin a khut zit la ma e ko ye ki ti cho ngai tu tang wo gil ta ai cho Solomon hina I vet ting ala Shahrukh Khan na pha lo di cho chu ting ta le bung li chang si gi chu vekit to na mela ki lo me ka ngai no na ti chunga no la ding I ma ampoi figure fu that no mai ho pa chat dan kam changa na sexy that na sei cho Solomon hi ai ti ji sang khat wal nei ne du khat chu ban ta le Solomon la bu bung ni chang sim kit to ka ngai pa o ka zai vevin ama mul sang ho chunga ki chom pum le hang ho chop khu pumin ka hing lama ong nge wow album dan ga isap no nu mai nu mol nga ko na pa chalai hoi pa ka dang thai do pasal pan op phang ni do ban ni za na asin chu ngai tu tang mo Solomon romance chu dan chuna I vet nai le masang lai Hollywood tu lai Hollywood le Bollywood no pha lo chu hi chi asin wai pa de ge jang gel tu le chu ya chu a jit a veya Egypt mi te Assyrian mi te Canaanite mi te milim ho ipi ho khen telwa no mai mel hoi yo si joni ki chen pi cho na sat dan jona thu pi mo mong hi ta bang romance bor pa chu Bible la romance um he ka so pi ho hi cho e ho kil na di ti he Bible in romance between Christ and the church ading a lesson lin tai ai la personally tan ki la le ho tu la ya e ho subject dong ki tu ma khat chui romance chung chang ki chen ta focus cho na ai ma Solomon poetry ji pa yong hi chi sanga gil zo a love he expressible nai zum mo tam ta yong be ta Solomon le khabu sim leu chu ai hok tu la ya mi phalem ho dinga chu ti na thei tam ta mi chu atu chang ji ho na ai ma zo pathin tu ni choi im lo ba Bible la ko na I ho kil na dinga ji chu Bible hi het diu khat chu mi chon si pa yong chon si dung zo ya ji mi chon pa yong chon phat na dung zo ya ji chon si zo song
chọn sit ai na kitchen sa asay chọn phat leo sang kitchen sa asay Bible is straightforward cho im cham lo cho Muslim ho hypocrisy Quran banga ko apha pha bo gizi ai wanga asungilu isimaile kumko chapang zia ne ya rap bor jinga mi tha jong kho salo prophet khat nunga ju cho na hinta mong chui lo cho e ho Bible hero ho le athu kisun ho hi ya chu pathin in thiro si hi chon sit cho anat dan ahoi mo dan kitchen ta leng phat asai honest ta asai chon phat jong honest ta asai Bible iki pui naw chu hi aju tu nai phat lem Christian ku kiti chu phamo mong lo he ka so pitio ya chu Romans kiti pa he thiam sai ti chon sit ham chon sit lo ham ti igel ma sang bin a Romans kiti a love kiti a hi chon sit ima cham lo he example la Solomon tabang bangkhana Romans ani thiam ta khat om kin Bible ai Solomon ama ko mani zilding kata sanin hi chu ipu pau Jacob me Genesis bung som ni chang som ni som thungui simai le chuin Jacob min Rachel ding in kumsagi azanin ahin ama no alung sit je chun ama ding in ni chom khat tabang bep ahin ahi ati Jacob min ahin pi chu la fi cho Rachel cha lung sit mama jing angai mama jing me hoi sa mama jing hi cho hiya chu kumsagi sung ama lo ni nga na to yong chu I ma chalo na gelin ni chom khat tabang gele ti cho aban tala simbe kit tang bo hidi chon ama Rachel hi nga jong lu nin aman Rachel chu lia sangi alung sit zon chule ama chu kumsagi dang azan be ki de ti cho apu pa lebanin kumsagi ni kin akilo sa ai wang alep la alia zo pi cho chi phana chu Jacob min alung sit na proof kit na dinga kumsagi to be kit na Rachel chan na dinga 14 years laban koma na to ai le adang dang anom na to ong kyo khoma la kumsom ni ngwal di we laban koma na to na pe ni ipijai chan ya ching khoma na Jacob min alung sit je cho gel thu zap leo chun kum som ni ai lo le kum som le li sung ving deng hul ti a laban koma Rachel kilona na to ai Jacob romance a chu ding dan ju ita bang bang zaila ji do dem Bible ai ki record su ke lo di cho ita bang bang love story ni hian do dem Rachel mu ting le tui khaya chi pe ting la tui khai ho ding ai mut put ding diong le kiau pi ma sat te ding ki mo pi ma sat te ding ti honu gut jing ding ai lo ai le na a background chu ta vet do ding anom di cho lung sit na je cho romance cho ka so bi tyo Jacob in hi chan ya alung sit no Rachel a ding a hin ko ni phala na ni to a kum som ni sung jing jong ima chalo da na ni gela nunga khat chan te ya hin ko ne man ho chi vet nai le romantic mo mong ti na in na samo mong ti na in ya chu Solomon long amo tu simani sim te ya aniki zil do hi te ding ta san mama jing khat chui ya chu romance it you love kit ya hi chon sit ma cham lo ai la ka so piti ho iti phale ching the ta in kui man diu ham romance elo love song iti ho hin if it promotes lust or immorality na chon sat be ni ding lungput ho ngai tu no ho feeling ho kiti hi chi la ko na chu angum khal hi to ta ma ko na chi given diu hi ban ta le chon sit nom na a phalo lam jing bol nom na hi ta banga kitil ho na khat la chu hi khale ida la jing diu hi distract mind from God pathin to igam la sa hi le ida la top diu hi chu ting ta le use sensual or corrupt lyrics athu chu thu phalo tam ta mi cho ta bang chi he na hi le da la top di hi cho hi warning a needing warning sign that jing ngai ya chu tu nya ka sei do num pen hi love song so chun a phai a sie ti pong ka ting a hen la athu pa chu ita bang love song sa hi ham ita bang lyrics sim hi ham ita bang lyrics sa hi ham ti pa chu tu nya hi i khol zo wa pathin to ki gam la sa thein ku khat sa do le ji do le sa do i wa le ki veng hi ti win pathin ko ma ki le hi ti we a main point a kain hil nom le ka se do nom chu chi Philippine bung li chang get a chaina in sopite ho thuta cha cha zaum dol cha cha adi lam cha cha thing cha cha deum cha cha sei phat cha cha phat na nei ima oma chule pa chat chana oma hi ti ho dol chu lunggelun ati immorality sensual kiti ho bantale corrupt lyrics kiti ho
distracts mind from God kiti ho hi cho tong cho ma le don hi vin ki heimang vin dal ha vin adi lam cha cha a thieng cha cha sei phat cham cha cha pa cha na nei cha cha hi ti ho lam dol chu lungel lang tu cha vin hi cho chun chon zo vin e ti he pathin thun romance kiti cho om lo wa hele mi him hi na thing lo ti na in pathin in a siam now til pi khat nei ya chu romance om ding dol ai hi chu romance chu aphala ta love song nei ta sa na man ding ai in a hin la pathina ko na distraction ihun le ipha zo si ilung thim le ihin na pom pi zo si pathin to ong ki khan na pa ko na chu tu na ki chi thei de ti ka sei do no me Colossian bung thum chang som lo ma chu pi sei kin chi na zo sia Krista thu chu na sungwa cheng dim set jing han tung kim to thu lan hau lan chu le thagau lan khat la khat ki lun ki til khau tu win lung sit na thwa na lung gilun pakai chu a nan la sa win i main point win a focus chung ye tu ni hen na lap sang sa chung ngatan ka ti po in elo le ha san sa jom jing lang ha san sa ben nong ka ti di poi ai la ka so pi ti ho i he me lo diu khat chu pathian thu in a hil naw chu Krista thu hi na sungwa cheng dim set jing han ati Krista thu hi ilung sungwa a chen dim set ting ta le si na asot loading lung thim nat na le ka na le lun na ding aga loading aga su loading hlagawa hin na hlut loading la huing na hlut loading thu ha wang koim chan phar api lo hi tunia ingai lut diu dol ta Krista chu zang kyang ngai lut na di ta ingai lut va na dong manu na dong pa na ngai lut na banga chu na lung thim pom pi Krista da na pi ting ta le ka so pi ti ho romance itiu thula lo ero la ga lo hi chu ha chun pathin phat mong ding na dei po nai Krista thu asunga cheng dim set hodinga chu leisi a phat pi naman phat poi ti hi ai na lap sang ni sa kha ji atu nya ke wang la lo ka hi tai ta na ki gel sit na ni ki ngai sit na pen chu tu ni in lep na hi ti hen lam ama wang pakai na thui ti ka gel thei ding ham kalung thim ka gel ji na en la ka ta sana zo ji pon tia Christian ku mong hodinga chu pathinin het thiep na buling set nei puma Krista lam pandinga tu nya hat na pathinin ap no mai tu nya pathin lami san vai le izo te te diu he na Krista ngai lut na Krista to kilung sit na chuna lung sung le na lagawa cheng nam ti pa choya puition tu pi pen chu hi chu ki dong tu lew het miu sin ei mai ma ki don bu tu theinam tan ong thu hil pa bung som hat chang ko vogulang na khandon laizin ki pa in na khandon lai ni khon na lung thimin na ki pa sa jing na lung thimin a deilam le na min amu nom lam chu zuizin ati chu thu hil pan jong ki chen ta hi chu chon si chon phan a sei lo bu chu na min amu nom na lam a chun zuizin ai wangin hi chi gel doi pathin thu pi ta na him puilu dinga hi ti hi ki het hian na ti tu nyan lap song jing bawa nin khu pum pe na lung thim pum pi na pi ngap na la ya elo le secular thil ki ti momong khan ai na lung thim pum pi na pi zo na Krista dinga na hin khu pi chu wa jap hin la hi lo ding ham chi chu he tu na i khol lu chu ele Krista to na gap to asan che jing ai la so pi to le sit lam to ki mat bal ni ta lo ding ham hi chun chon sit na i pui lut theu he haya chu lap song chon sit ham ki ti pen self examination hi in a thu ki ti chu chon sit thei love ki ti chu exist in romance ki ti chu exist in koiman chon sit ki ti thei lo hi an lai chi romance ki ti chu David banga zon than hina na man na David banga pathin to ki khan liu na dinga pathin dan thu pal ke dinga na man na zon than hina tul thana mizu do na het tu sa di lo pan na dinga hi chu na man do kham hi chun chon sit na lut thei ya chu iminin imuna nom ilung thim adei lama hin chi hi ti we ain la thu tan na hong ding hai in hi chu thu tan na chu pathini pi de ya pi de ram ti he thi mi ti we ti hi tu na ki hil nan ei khum kha no thu pi pen chu in hi chi hin khu chu tu nin pathin ko ma the khan thim na ki thom jing hi ti we hi chu thu pi pen hi ti ka sei do no me hi chu bang chun ATM Bible Q&A a ki hong jing in email jong omin atmchannel365gmail.com ahin Bible question na do nom chan hin dong min WhatsApp la dong elo da nga ho hi ki ha entertain pontin ain la hi chi email a hong lo zo si hi apha han lang asi jong le hong ki ve jing ding ai chu ting ta le hi ta hil chit naung ki bol jing ding ai na question do pen chu hi ta bangai public ta mi zo si het na le ki hil na dinga don but na na de ya hi le hi chi ai hin that jing ben ken jong hi cho ta bang don but nya chu phat ka hin man jing ding tu ni thu do don but him bol ho zo si pathin phat theina bu taw han lang pathin thu ikil naw
lung thim wa Krista ki pan thu pha to ki tu in pathin he thim nai pitaw han angai zo si pathim pathei bu ta hen ki pai